Ya, mana tua tae asoi le taitasa le tātou Faleoloa ia ma le tātou sui o le company le business system limited. Tau fusi ia, foi Faleoloa atu mai mo whaafonga mea le tunu o leo ma Faleoloa i nei tātou ofisa ma le sunga e solovi o le sui o le tātou Faleoloa o le business system limited. Tau fusi. Good morning, malolo se fo manuia nei tae au lau sunga. Tae au manuia nua, ia, tai tono nai te mawal ma whanawhana o le li le ne vainga o tae au. Ia, e whapea foi o le tā whatalofa e alau company le tā paanga, ia, o wō maa inga o le tātou company, ai mai se foi o le tātou 685 radio, ia, ili nei as wharai le matango fi. Lowe aku iau, e kwa e pao a mene, kai au. Fia lo uso. Kul vele e va va kaha mai o le kai au, ke o pole kola, pole supa le ke kau fia, Kau whaale pisa foi ai le vaenga ngā lang ke wai loa, mang koe whaale lilo ka kou paloka, ia. Au ne vaenga teo, oka, sole. Ia fōlinga la leo le lofa ma le anga leo le tua, ia mai sea ialum whanau le wha i uina nei le ia lato suenga. Ia peo primary schools, ia o preschools fo i le alu vaso nei, ia o les whaleile le aso, ia wha mai ina inisio alum whanau. Ia o lo laua mai ale tātou university vainga wapena ia e whamaloa tua i nei mātua ia i le tauatai o le onusai ia awale aputuputina le ola o ina alum whanau o a kolisi mo mo foi so kolisi a pe kolisi o laile ia mte kolisi laua a mata na mata vaso nei e is kolisi o uma ia a ole titilo laua ia tātou tinu i tātou company ne vai tau ia awone avea ia mea foi o loo mafuli ai to tele male malo tato no uma le tato malo ia e fatu na ia yalo mfanau tapenanga nei fana na alo mfanau e mantua o loo ia lau business systems limited ia mo mana onga polasi mea fa pe wa usu mai wa yalu fa masinonga mai wa pena e wala au mai fa ya onga po lo walo na o mia le ale mea onga po le afia ne tato PSL ia ona whaafana whiina o tātou whewhatau inga. Awa e o le si vaira tāu o wale o tāu i suenga. E toi siaki le ia mātua e toi siaki le po ato mea anga ni tamaiti. Wa e foi le o lo usu le aonga ki aroa koe le leila u pengi. Ia po ngā o pere pengi po pa. Ia pe o ngā e la kulo waro tāu ke vea koe le o le leila u pengi kala. Ka ko ia so ia koe ngā mea ngā pe wha pere u mir pengi kala. O le oso le mea. Ia lango ka kou ia o i o kou au. O isa o le ai. Le o kou. O ka kou ia so langa kou o ka alo i pengi kala ka kele i. Isa o tou. Ia mātou la. Mako ia ngei o le. Mako oiru ko laptop ma. Ia, good morning. Ia malu tātou tinu o tātou kalame masani. Ia, tātou ala ata. Ia, le astulanga wahi tātou tāpenanga lau sunga la lovin nei tai au. Ia, me se foi whamoe moanga tātou company whalau i rol nei taimi o tausanga. Ia, whaftai nua o te tonu o le vaiaso nei peon whaai lau i lotu vaso tuanai. Le vaiaso mulmuli o le tātou independent special, po le whapitoa na whaia mo le tātou vaitau tutotas. Ia, antua le iei lunga le tātou whaalau i lo le atoia o nei matai au, ia ona toi fo i mo fo i la iei lunga o tātou prices ia latou prices masan. Ia, a o le avanoa le leile nei, le aso nei ia ma le aso atai au. E wha umai ia pe whataunu ui nei whaingau whataunga mo o lo i lunga tātou independent special e au ngā ma upgrade e au ngā fo i mo mauta malawa o a onga ia o ofisa sua talatu au whawanolo taimi le nei aso mana tua o aso to na i te tasio aso pupu ia e te tala tātou Faleoloa i le valu le tai au ia e tapunia i le tasi le au hudi ia ai le tu mama ina ili pisi ia o lo taimi ia whawanolo taimi te anga i tuai pe te fia a susua te whaatau se o loa po le whaafisili foi ia mwhai ona se whaapupu ma se whelau taimi lau wala awatu ia pe te teksa ni foi lunga tātou Facebook page ia ona au lotu la ia o le a whamamlamanga o lau whaafisili ia a lau e lunga on the way atu ana e lotu a whai lau whaatau pick up se whetaimi o le atulanga i tātou tūlanga i tātou TV neve yaso oi so o le nuafisili o le mena peia nta iei le vaeso tuanai i le titilo tato tinu uwanga ia
Ile o tele o tātou saisi sualu o le saisi la po. Okay. O TV te telepe la po atu. Normally le tele o tau sanga talu ai o fatau na o se TV na o se TV o le tuenga tanona na ia ya mantolu lua o le fast food al vaso nei vaso tu na i pe fa lo lot fu o le alu le fatolu o tatou lima se fulu lima ia o ina fu tatou loi o ile ngata to tele ainga ai pe ia lo wa matanta pe na tanga tai fainga palot o le o saul supa ia o vaenga na ia o le tele o TV o to telefone na o tata leo ta pena vaenga ia ai o le talatu na ia tatu TV sport tatu TCL pa pena fo tatu aircon ia moni mawina i fo ia oisi ia mantua le ne ite iu fa atu ai on fa tau pe fa fingtaun fa tau sau aircon mo lo mota mo lo lawa on o lo titilo fa pe le o le o tau amata no malu ele tatu tu mana tua o le air conditions ia ele ngata le air malulu ia ai fa mafana fo i e mau fo le vela o le o ngana ia titilo o tatu wala sil fiu mo tatu tu ia mana tua toi fa manatu manua mawalo wa no name tao o le tatu tisi our product range ia tatu TVs ma tatu aircon both product are smart o le TV ele te mana o mia se pusa e mafai ona mata i lau YouTube fai ona e whaongai na su e site movie site mai pena mo alum fa nau ki Facebook ko Facebook kai fo lai kam yang e o ko inga ale ke makamaka ko i long fel wa i mai Netflix ya ele ngata le nanu filio tato aircon mana tua te fam natua tato air conditions o le TCL inverter air conditioning it runs by a motherboard ia lona vai ni tau lona mafau e mafai na ia na control le power outlet ia male energy consumption ia le tu foi na le limas futa la u tu pe masanian fa alu ile lua aso ile standard air consa ia potato tisi au mo ia tisi alu tato fatau ina le limas futa lana na last day o le lua aso ia ua mafai ona e last day le fa aso po le limas tu sa limas futa la le cash power limas futa la cash power le ua fai titi la le titi lona le alo le power le tisi i tato ono tato swinga le po tato upgrade le tato aircon ole ale tu langa le installation install tato pe installation o tato oloa nei free. It comes with a free installation, and a free 6 months warranty. Whataita inga nua le tātou aircon. Leo toi titi ta tala le tātou mona lisa le ilunga i mona lei. Tātou mona lei le ilunga i apa ula height. O le TCL ma le PSL na supplier le tātou aircon a toa lava tātou whalen. Mana tua. O tātou e kone lua sauri e tele tu ainga e sauri le split unit le e mawhai ona le tātou te vai e masani tu i whafole lona outdoor unit ia a o lunga le wall e wall mounted tātou indoor po tātou outlet lea ia e mwhai fo i ono mātou au maia ia le cassette unit Cassette unit le te vai tono o matanga luenga. Ia ofisa malo po nga utafu tatu falmai. Lea kamale mounti lunga le sili. Uma le wall lea direct le sau sau lalo. Ia a o lunga le tatu ceiling ia e far outlet o le tatu mātou te supply na fo tatu cassette ia mo matanga luenga ia po mauta malawa a la po. O i sto o nanga o ea kani to inga ea kan fo o tawa e ile tu o iau ta fole ta kama vo le pe whangare tu loura fo le tu e ona pa o e whatawale ia o le mane tau sili le nua o no le tele o na isi o tele fo tato tino e titilo na ile e tele na mafuli la tu tantanga ile tu le isuinga fo wa o tātou e kansuna, e whaonga ina e maisia vaenga i conference, movable,
e me whaingo whiona whi awea i ma wainga whapena. Ia, ai fo ilona alena ma o lona lana, ia alena ma fuana mātou le au maia. Ia, o lona quality, wainga whapena, ai se taimi ona sau lai e tātou company, ia maile o loa e ngafa tauli maina le se leni. Ia, ma le umina whaonga. Quality. Ia, o leo tātou wa ai nei i tātou olona, ia me ia tui, o le polenga, ia o tātou free ounce ma tātou ea maluluna. O le sese o le whime ia e le like, ia fia i fo ia oloa na, pe aunga na, ia ai taua sili, e nofu mamlama i fo tātou tunu, wa e nisi o tātou malu tātou tunu. E vili atu, wala au atu pe anga i atu fo i whafsili mo le porapo. Le mwhaiona e whialwea i whialwa i so laiti, mwhaiona e arvitono lau potu, arvitono lau ta avali. Pe te alu mo oe te campa e whaonga, ia, pena e mwhaiona pora, e mātou te le au maia fo i tātou vaingana, o mātou au maia lava na o le itu a inga ma le maru, o mātou i loa ma mautino, ia, se lau supaseni, se lau supaseni lona angava e mwhai ona keita ia tātou ia mo'omia manaonga a tātou tinu ole a voine ole vaenga le te fia fsile toi lau sunga le lovi ole ono masina le ole warranty no le oloa a toi nga ea la ole le alua lua liki mai le vai toi service tātou pe is tono lo masina le toi service ai tātou e whaonga i le warranty pele sa le no o tonu tātou ona masina lea pe pipi ile ta ia lau ea nei lea ai eisi fa le tonu na nei ia o le amata la ona masina with free service pe liki le vai pe la se vaenga pe wa faisi to unga luenga fa le anga ina ia e tatu titilo na i valala na fa ia wa inga ia mauta mara wala fai a fa pi ai le angale ai se fa le tonu ona o le fa pi ina po le ola fo il tato masini i tonu le ona masina le service fua o tua tu lola le ona masina ia ele o uma tato warranty ia e pay e tato service fee e include i tonu materials. Ia ko fai to service ai. Ia na le service lava la lena ia tolu se lau lima sfutala. Tau fiso. Fa liki ai se liki o lau e malulu ia uma fa fole malulu o na o le fan ia e to utu uma vainga na to siaki uma laina vainga na au ia fo ia tato specialist mo vainga na. Ai fa pe na fa pi nei lau e kon ai o tu tamata au fa pe o la fia faile roof ai la ve ai pe fa la ngai nei lo ia se vai ngalo e kon ia e lalo la le vai ngata to warranty na wala bo fa la ngai nei lunga o e la vai on your own responsibility wale anga ia te ia e peila tato te alo la le vai ngala e charge lau fi ona ele i fa la ngai na pe fa le tonu le tato e kon ilungo o le service po le au nanga lau company usa le wale anga ia o e lau e ka kaunga o e fale anga lau e ka wai fo i le ka muka ke wale anga i lo walo pe ke o fale tonu si se fana malo fa tai mana ia tele va anga ia wai sorry no le si vai anga na fifa pi e am fa ma fa tato fa sa lau fa pe ni wa tu facilitant e tele tato tunu ia elen vai ane ia titilo e mafulia le lua tausanga po tasi tausanga warranty ia o awala na o fa tau inga titilo na e benefit sa o le iso ia ai titilo ni o le ono masina wa watu le company wa o mia fa tu au le e pu atu na lo tausanga mo le lua tausanga le tele fa sa lau e nisi o tunu wa ia fa to sina o campaign a le ono masina o mato o mai it's already proven on le oloa o atu o to le leilona malusi anga ia polona anga tafu e tautuaina ia tato tunu o wae o la vitala li lo vi be ono masina i la taia mai tau o le tele
te le le ona masina pe afua lai le oloa mo no tau wa e nei lai fa wa fa lau tala le stai a fo fa le tunu ai fa tau ni ta vale fulu afe fia afe mo tu ai a mai le warranty sa lo pena le tolu masina le umi o te le ai o lo se tau au nei oloa la iti e pe ole akan te le au se afe no tau ai le ai fua la le umi le warranty sa only ya ole aunga naman fa mafana ole vainga fa tam fa malamat wa ile tangata fa ta fo yo na fa ta ma afe atu tatu company ono titilo le vainga na le ono masin ya le ono masin na e tasi lava le brand no tatu e kanu mato o moia ono o mato motino ya e uma le ono masin le ola na trial le po lo ya ole trial le ola oloa uma le ono masina ia o lai ai tu atu le ono i le se fulu ono tausanga te whaongaina. Sa ole. Anga na tā mare le lei. Ia, no, o vainga ta ona o ta whapi i aim tātou i whamanatu nei vainga tai au. A o le whamanatu i lungo o le tātou independent special sua talatu au toi lava o nei. Ia, le wa amata tātou waso. Ia, toi fitu i tū lai toi mo oi. E te whātau ai nei aso. Tai au ia na lima i tu lai mawhai ona whimino ia e whai au whātau ia ona toi back o maleo tātou prices i normal prices i le aso ngafua. Ia. Au taimi ale nei manu le mo nei taimi. Taimi ale nei manu mo ole avanoa. Ia. Ole ahoi nei ona le o tata noi le ahoi nei tātou specials. Tātou ola voi ia ngai tono i kalesia. Ma ahoi nei whalaputonga. O le foli mai le fai unga le masina nei tanga le kalesia me tisi ia o le kalesia worship center amatanga o le masina fou au te lola wa matata pena ia fatino o fatau tu lango i tatu lona e pima sani tatu no i tau mo kalesia sa le mana ia tau le fisili no o le vai taule nei ia po tatu fontanga fo ni pena tam fai fa ila ia lea iai lunga lea iai fo i lunga la vea toi fo i lunga tato independence ia tato fale ie o tato lau wha amoe ia no foa unga lau wha amoe la poto o lau ready ta pena tato a company le tūlea po le tūlea le hosting o le hosting o tato vaingana ia o tato pianos toi tasi lava le tatou i tu ainga ma tatou model o whatauina tono tatou company le neiva i tau sanga o le Yamaha PSR XS 900 o le piano lea ia o le toi ngā levo fona le whaili au whai pese toi whamautu mai nei te o ta ua it comes with a package of sounds more than 400 480 ia leo mo musika i tonu o tatou piano le mwhaiona e whaongaina o le Yamaha li tu ainga ia ai sua talatu au o limited stock on i le taimi le nei ia o loo iai fo ia tatou PA system lua speaker tolu mics mixer ia ma tatou small PA o le package ato le na whatauina le iwa afe tala. O le ilunga le tātou special le? O ilunga le tātou independent special. O le fua o tātou luana, mana o mia te taimi. Te lea onga o whatauina tātou packages na, PA ma piano. O na le titilo ma le tangtanga ifo ia tātou ao. La tina e ino le talent musika. Mana ia. Ne tātou whapele, o mo waini, whapeo le musika se me te... E se le musika pese le al musika le ai meta instrumento o cosa le te le taleni e ai wo ma fai ona fai o mo ile o se le o lo mana i folina o ai se o ye taleni pena ia su tala tu au fai no matu fa tu fantasia pola se fa pite mana o ka mai i fiele tu no lau seki a ko ia su tala tu am fai no matu tam fai e mai ia lau mana onga ia isa taimi vavi mas tau mo fi malo va te e ni si va ngo tatu Faleoloa wa le to ni mta ya o ia o le to fa manatu no mal malo tatu no le tatu JPL range ia o lunga o mal tatu Facebook page mo le tatu independent special name ta ia o tatu pusa isa li tu ainga white western house manatua
pusa aisa uma so se saiso lo whaatauina I totono tātou Independent Special. O tātou pusa aisa ia, grade 1, uma lava le lātou energy rating. Energy rating, ia, le tātou te whaalongolongo ma tātou I loa le, I whasalalanga. O le titi o whetū, o le te lele na o le wila e whaangaina. A le tele o le whetū, ia, o le iti fo le na o le wila e whaaluina. Ia, o tātou pusa aisa umala nei le tu ainga le White Western House, ia, manatua, nua, o le brand nea, o le matua leva lava o le brand. White Western House, ia se brand tau ua foi tono Australia, wa mai lau company, to e mai tono tātou tonu, ia mawhai ona tali manao, ia, ile le lei ato atua ma le se taimi umi. Ia, mantua la, na whai atu I grade 1, e le ngata na grade 1, ai le eima se pusa aisa tātou pusa aisa, ia, e maua aisa aisa pe to aisa, all free thrust, ia, mo le te umaluina tātou metu aisa wai o le umi e iei tonu pe aisa ili metu aisa ia o le lost o le lose of taste foot le mo le taste ia walu ese umani minerali o lau vai moa ia aia tu o le Wakau le mohogi moa ia tu na whaatau o le moa ia aia tu o le ilopo le alea miu tau mafa vai ane taiau o le ato I ngā sizes tele to I ngā sizes pe o tātou pusa aisa ia sa o le nua o tātou pusa aisa amata mai lava le whawha lita tātou titilo to I ngā size lea pusa aisa mo ofisa ia pusa aisa mo fale mautongi ia le ngate le na au tātou titilo vanga au pusa aisa mo to ina malom tua tu wasela o pusa aisa tono la potu awane to o ia il whanau loka le leila o to ngā mea whanau le o lai tu le whangu pepa susu to ina al polom tua ia ala walu atu ta me titi la kuingu ia le gata I leo tau mawhao I e feto ina malo matua e pe o le whalai o le fe e vai koe kuaku ko le isa se o kai au koe whai vela ai o kai au wa le lo por katoa ia o le ngala na wa te wa e mafu fawan se le o pusa isa na fali apartment ma mena le ai e au ngal pusa isa ia tātou 44 liter 122 liter ia mo matua tausi ia o nei o matua ia pose lua foi ia pusa isa awa e sau e watu lua TV tolu lua ia ala ia le lua o ala packet ato al mea no ti le packet ia tatou tolu lua inisi smart TV o laili Netflix koe whakafa mai I man pusa aisa so e snack taimi umara mata Netflix ko ko mo ko sukalaki ma ko le ato anga mea nua e le ngata na smart TV sau de pusa aisa e free frost grade 1 se fele disete ile ko se fele pusa aisa ko se fele ai ora mal ia kon ia au te tatonu o le manatua na sina whamanatu toi whamanatu I le tātou Independent Special whamai aina le aso ataiao I le itu la tasi I le uli loka tātou Faleoloa ai aso ngafua I loa I le vai aso fau ia ai kick off I loa le tātou media special ia po le tātou whaalau I loa lea ia e alu mai te tātou oloa umalava o nawa luatu I lunga le tātou flyer ia mo tātou discounted price a mata me lava ia tātou furnitures office furnitures workstation le ia le tātou kesi lo fa peon tātou fa mai nua o le kesi lea o le kesi na mai e lau company isa tolu tangata e whaina keita tātou kesilia lunga foi la tātou media special anu atamale tātou media special mai a tātou oloa okay tele tangata computer labs o le matou o tātou o ka tele na alu ia na whaangaina na whaatauina tātou kesi langa leana latu su o tu le sunga ia e tō whai tolunga tau ia soalo o tātou kesi le atoa leia e ei mauna partition e ngata I lungo I
ia alanga o fikal ko inga em fai vai yo la nga fo na tatu lo em fai yo la request em fai na tam fai em fai na mata tam fai fa tau no wina ia tali mana ia lunga la tatu a media special ia tatu workstation e taito oloa lua tangata em fai ona no foi tala feunga le mo ofisa a po le fale fo i mea onga whanau fai le ofisa lau whanau pe fai business ia ele ngate le nao tatu 4 seater workstation ia titilo nga ia o lo lunga o tatu media special sau i le tu tatu electronics whitewares homewares appliances o lisi o loa tāua lea no sili o tatonu lea la tu atu i lunga ne tai au tawhatalonga o loa mo matua tausi whāteta inga o tātou moenga whalema. Okay. Ia mo tātou wheelchairs. Mana tua ai te lewa lata me la sautama. Ai te tilo se mea lofa matango fie ma le lei. Ma o ngā masili le. So sili lo nā o ngā ilo maisa ia nei tama. Po lo tina fui. Tina matua, tama matua. O tātou moenga whalema. Whapeo tausi. Fai ngō fie o le au nanga o tātou moenga ni. E mwhai ona wha anofu. Wha sau whai vai ne tai au. Ia tu i lunga o na au. E au noa malo manpower. E iai lawe it's a 2 cranks hospital bed. Sa whaaluine le tasi le afe iwa se lau iwa su iwa tala. Ia leo whaaluine le nao le tasi le afe 5 se lau iwa se furu tala. Mana iso. Moenga whale mai whaafai ngō fie. Ia e aluatu i lunga ma le e aluatu i malona poa de whai ele dining ato ina whaafai ngō fie. Nei lo le whata oto i lona moenga i lona tō whanga masani lea. Ia tau tau sii. Ia tau whaanofo ia nei matua. Ia ale i le awala whai ngō fie. O lau investment ne leifo ilina. Ia o tātou wheelchairs. Ia titilo anga iai. O le alea o ngai amatu le sukalaki ma le ula lole. Ai le o mawhai ona fisosoani le soifua. Ia tātou titilo anga iai tātou uloa na o lunga tātou o le tātou media special. Ia o le nai lunga le tātou Facebook page mo le malamlama atili. Ia malo nofsil fia i o loa o loo whaaluina i le tātou special lea. La au sui, overlockers, steamer ia o tātou steamer o le auli. Steamer auli. Instead o le auli ni masani le auli fofola auli masani le tātou. Toto le o omi. Auli o omi le ilalo. Ia o le auli fo lea steamer e tau lunga le ofu e latu malo na stand tau lunga la e to ina po whawhianga inga. Ia e whaonga ina le vevela e non-contact. Whaonga ina le vevela o le ausa. Ia e whaama folo le ta pena le na eu tu ao le sau le fono o le palota. E mai se o tātou fono ia tātou e kalesia. Awane ia se la e whaleanga ina wa o tele lava na ia o le mu. Ai whapena ia o le ngalo na tape. O tātou te whao la le to aingana te whao lea steamer. Ia, once te toi whaafo ia i lunga o lona stani. Ia, na pēla ia, no ngatalon tautua. Se fe lau maota, se fe lau pao. Malo waftai. Au nor tā taimi lau sunga, laro vi, lea vau tā te le whai u nor tātou po kalame mal tātou taimi ni tai au, tuia mo sau noanga whai, ua masui ia tā penanga whai o tātou company. Ia, whaftai nua o te tonu o le naua ma o te atu o neima tai au, aso mulmuli o tātou independent special, o nisi o manaonga, ia po nisi fo i whatau inga i se o loa i te le o lai te vai atu e maua le tātou company, ai le o lunga o tātou special. Wala au atu e tātou te foni, tau fusi, lua tolu whā, tolu o whā 5 lua, ia sa le lolonga i le 5 tasilua fitu valu, ia maloto pa i le lua tolu whā taswha. Wala au atu e tātou numera nā pe te teksa ni fo i tātou Facebook page, mo so se wha fisili lava. Mai ala ia tai au tātou special, independent special nua, man tātou tinu, ai aso ngā fua i le vai aso fau, a mata tātou media special, ia mo le lua vai aso, o lua wanoa le nā, ia e te titilo e upgrade, ia lo mota, o lo ofisa, o umukuta vai ngā pena, ia o lo ilunga o man tātou independent special, oi media special, a mata ina le vai aso fau, so luas futolu se ia pa ia le aso 5 o Julai. Ia,
au te tonu o le tātou vaenga le nā po tātou salalangona mai le lo nei fo i tū malo tātou company ia ai avea i fo nei taimi o le ase leo ia la fo se upu le tau te mali i po pa o papa fo le tātou ala i whasalalangona ne vaenga tai au ia e matua tu lava i nā ia taru i le atua ia fo ia tātou le malosi le nei aso ia e maise ia o le alo faiva o tātou alo mwhanau ia tātou suenga ia manatua o le whanau o le lumanai o tātou tinu ai mai se lava o oe malo ainga ia whamalosi na ia tātou matua ia e mai se ia manatua a whi mai le tau business systems ia mō whatau inga o tāpenanga tātou alo mwhanau ua loalo na tau tua tono tātou tinu tasi le afe iwa se lau fitu nua fast food 5 tau sanga service Tautua pea. o te ilo o te lo tātou awari e o palota ia ma tātou minister ia na amata o mai le pentala na whaatau o tātou company Alo mamtai o le suga ia lalo vi mai le tātou Faleoloa Business System Limited i tau fusi ia ma le tuinato whaalau ilo au e te misia ia ni sue vaenga wale pai mawhatata no angata au no le taimi e te maua umelungo le tautua le Facebook page al tātou company al Business System Limited i tau fusi